Kada se spoje znanje, umijeće, umjetnost i kreativnost, a želja da Novi Pazar drži korak sa svjetskim gradovima dok čuva svoj prepoznatljivi duh, rezultira ovim umjetničkim izražajem, koji vidite u videu. Kada kultura vodi glavnu riječ, umjetnost postaje sredstvo izraza, po kojem doslovno koračamo. Ovo je do večeras bio pešački prelaz. Od večeras će da nastane Ćilim. Gledajte kako. Grad Novi Pazar i Kancelarija za mlade, zajedno sa kreativnim umjetnicima, započeli su projekat oslikavanja murala na kolovozima. Ovaj Ćilim, koji povezuje pješački prelaz između muzeja Ras i kuće Čavića, prvi je u nizu. Prvo je bilo skiciranje, prvo je podloga bilo, onda je skiciranje. Sad stavljam prvi sloj što je u pozadini, onda radim sitni deo šare i to. Dobro. I večeras u 12 sati ovo bi trebalo da bude završeno. Treba li da se suši? Koliko mu vremena treba da bude onako? Pa ako Bog da, trebalo bi oko 40 minuta ako završim na vreme. Jer ima puno detalja, ali uglavnom dobro je što smo u stvari počeli da radimo murale. Ja želim da ovo što prije završiš i imam još jednu želju, s obzirom da se ovaj Ćilim radi ispred, tako reći, moje kuće. Želeo bih i ja malo da učestvujem, pa ti da uzmeš mikrofon. Može, izvolite. A ja da povučem neku crvenu liniju. Mora samo malo jače. Crtanje na pješačkim prelazima nije samo estetski doprinos gradu, već i način da se skrene pažnja na važnost kulture i tradicije u modernom društvu. Ove umjetničke intervencije donose živost ulicama i stvaraju jedinstvene gradske pejzaže. Jedan od projekata koji se danas provodi u Novom Pazaru, prvi je bio ozelenjavanje fasade lučne zgrade, a ovaj također večeras specifičan i zanimljiv, nešto što do sada nije bilo u Novom Pazaru. Oba projekta su deo jedne veće priče, projekta, odnosno konkursa koji se zvao Građani se pitaju, u osnovu kojeg je prihvaćeno 11 različitih projekata koji su došli od lokalne zajednice, od mladih ljudi Novog Pazara ka u gradskoj upravi Novi Pazar. Ovi oslikani prelazi postaće mjesta susreta, gdje svakodnevni prolaznici mogu uživati umjetnosti koje ih okružuje. Evo, Ćilim je već pri kraju, već 4 sata radim bez prestanka i sad bi trebalo da se malo osuši i da puste saobraćaj. Evo, posle nekoliko sati vrednog rada, naš mladi umjetnik Kazim Breković je završio svoj prvi pešački prelaz koji treba da odradi u sklopu projekta Šareni pešački prelazi u centru grada Novog Pazara. Ovaj prvi je ovdje bio Ćilim koji se nalazi između kuće Čavića i muzeja, a bit će još 5 na različitim lokacijama u centru grada koji će predstavljati nešto što ima veze sa građevinom koja je u njihovoj blizini. Kao što sam i pre rekao, kod kulturnog centra će biti urađeno u bojama kulturnog centra, kod reke Raške će biti urađeno u nekom elementu vode, a između Lejlek džamije i preko puta ulice bit će urađen neki ornament, kao i između dva šetališta u centru grada. A mogu li sad ja? Kako se zoveš ti? Mehmet Hamzagi. Jesi li crto Ćilim? Šta si radio ti večeras? Večeras sam pomagao babi. I šta si crtao ovdje? Pisao sam slovo M, Sučeska 42. Jel da? Da. Jel ti se sviđa ovaj Ćilim koji su nacrtali ispred muzeje? Da. Kako si im pomagao? Nisi dao građanima da prolaze preko boje, jel? Aha. I još šta si radio? Zabranio bi da ne idu preko ove boje. Kada sam mogao da budem radna snaga i da crtam, mogu i prvi da prođem ovim novopazarskim Ćilimom. Ovako izgleda ovo zdanje. Novi Pazar kroz ovakve projekte pokazuje kako se tradicija i modernost mogu skladno spojiti, stvarajući grad u kojem je umjetnost dio svakodnevnog života. Galin Gicić, Radio televizija Novi Pazar.